Pi banyak penkeluai awal kumnoi real estate nilai yo real estate nilai le ka lenti ke badai ke non violent direct action hagaji alam ni garang ba jungi women shwa nam juklet na ha mention nang ni kin ai burom shai ki ai ba jiji swell ba bring ba stanley ba hoping nang ta kiwe garang ba kiwe don kile alam ni dak lenti chepting do blay te blay man isdang dak jing dwai na penmau ka shotrik September bagi wan picketing hang ni habang gimi na sitong ada nar samthia ni da dwai hang tu hamadan nang tagi le national dollar hall na kiwe ki dong ba hispa ai ki volunteer santuru dwai the way pastor rangba jong balang blai pastor Moore Wilson lalu wan isawan hang ni picketing but kalau long successful ya state layo ya tagi tem Tehlo kata jingkli jong fish fang kena reservation. Kawan naik kerana kiwai ka South Pole iki karo South Pole ini what nabas dang ru kalong defective. Tangong ni Asia ni tolerate. Namal ki nong ile jumi kispa hill state SAKE tu kopor haban le doi kani bakan nyai bet ki AKA. Kat kum jiglong kopor. Te ka sulong normal kum tu lapis ya ka nakani ka number of posts. Te namanta hakani ka roster kimpes naga number of posts manyai be ya kata ki fix ya kata ka roster system ka bakin page nakakadar subuh menta ka kadar remot subuh menta ka kampion kita itu office don garo ne don ki thong tayu garo tumo jungi gitu toh bari kata kile sanfos na menjua retrospective effect ba ya dadin Pidon kami kata banyak keren te tongin ya keren yang pe retrospective lagi kumdo kalong dia tai ke ndai mo supen nyan be namal ka code agwa ka rai ka ong ai ba state government kan pe tumulai kini ka government kam simna tai hakor kom bedai all parties all stakeholders all NGOs musuto namal ka suto e kini rayon san force na minchwa kamot ka jongki kala ngai langai kawan ketuga baklok kala he palat kala kamot jongki sudah tisai jongki kinyo krem perhat ya kata abi kata kalong very harmful dan kata daw la supentri kam ngai support ya kani ka movement naman nang de panong bansim kabuyay ngam day ya kata ngawan ka bansim ide ino ya save hari but nawan dah kata kabensim ban ya don lang but kamkwaru ban interview ko ne nai pilawan te welcome ai kane ka interview kan ai sim ki pat ki para do para sam ham tam ki senior citizen ko mangi wadi syong ni wadi syupet nang tu kat bala pan bon boleh yawan sini jaga hukum kini ki support sikenta argenta syadan fi gire orang ba kelebihan wa chepte ni ubreo kini ki ngapi kini ki parti ulum jugi ki ba buon kidan pe ya kajai berre watai itu suki jong fe la shai ki seo ki long den jong fe kin sa pedok ti pa fiale kumne ni so far gitu kan no sinam pi long ame long minister itu ki khon ki besar ki kran children great children what will happen to them la kane kin chanyon ya kane you don't come and bring apart what yin se pe ya kata ka belong prospectively bandai tai ha ko mate dem senyan Bantu John Bay ya kasih jantia kasih war kasih penar boy war baik kasih bayar population ini kalau sitam nado census 1981 nado jadi record statistics haji syah reservation lebih katum ke population ke jai bre katum ka numbers lebih sangta all India paten ke dikumta tendre ini tolerate what lagi I 40 tendre dalawan sakane implementar roster system kalau long sunyon bat pentenyan kung pentenyan ya ka jae au khulung bupalak tha nyon daga bor kamu daga thotsi juga government which is very wrong ta adon bat karen so we'll move ini yakhi democratically legally peacefully kumne kasenjam yang sorgar ka de ban long transparent number 1 ban kan long fair judiciously kalau perkat siliang tang satu
Kena ulung fair. Ke government ke take care ke make dia Brockway. Kasih pernah boy war pak kasih bayar baju garo. Wat tay tan ke way ke jat gede jong. Kan keren dek ke syai nama rude garo si besar upai tay garo. Tay dai ki way nama fisho ke tay upai tay way jat gede. Upai ke Meghalaya state Brockway. Kalau nging lai lai state. Kata ka ba si Syamo. Kalau bakla. Hendak ngiya sya. Ngiya sya. Gila bentam mengi tam dia sya bagi lalai girang ba atau por tinggi sya. Wad ya ni lu ka dai ka por ka ya menta ka ba hab review no. Tuan ka population ni kelabun ubasat barang jingi babon. Andai ya kata kelam keran warna apa ya ni ban warna ya ka san folks na min swa pendap ya ka baduna. Kanang snew nam sew nalor ba kalong defective menta kalong poisonous kalong kebi ya ka tungkam tungjam ya ki khon jungi kalau muka bi ite yun tadi tiar mentau khasi nang ne sekretariat tempet akan ni ka pos LD ka nuot kidan ki khasi jentia bagi garo oh mundan tung garo daiban chim ya ka jing tung kam kat kum ka number of posts not the number of kadar ki pe ki jungi ti ki bala don lu mensyua ti ki don de Menta adalah itu teh biasa kan kata kaba dang teh ka menta kai status quo I want status quo kabangane ndai ban pen he ya ketua dah kabuan ra dah roster system ni rumah kadika ya kan ka ki to ka ngaling no ade di sembarang api lebih ngapso fi piabon piaki issues dang among ye ndai kan ni kadai ubon lom Bantai kam 3 jam. Tim boleh mencu support 100 and they 100%, 101%. Kedua isu. Naya pay hang ni. Pay ya ka jaj benriu. Kumba pay ya ka po banging ya state. Ni pay ya ka jaj benriu. Ni pay ya ka jaj benriu. Hakata ka dukom kay kani kini ke segment ta pay ya ka jaj benriu. Tu saya lihat kai film lah, mentang di bentai kajai mulai ke don kajaka kaba, indai tang bohong, hatmi riat, ila don lupa hariat, tambah 4 jam. Lada kas nisha yang ni kerostar bukan penam yang ni baru yang ngam jelop kumangam po dam sai. Kikori kiti jumi kai, ni tinggal lah tiar, ngakran ni kalau wei, nak dau ki kopi ki minister ki parti ulum, kejot. Panbon ublay kejat ngongi fi support ki tangdon mata ko bor ki persa ki sel ki kransten greek pateng sa kodokti fi bagi sa keno lara film ya tre ya kene ke issue I'm not against or favor any party I'm not talking about party I'm talking about the judge benrio kai ri khasi akran ya kata bangin access Rigaro kari lingam paro koi ke Meghalaya. Itu soto berkitai ya ke Meghalaya. Bat kijai boleh ke Syam Meghalaya paro kiri kikon kiri kipa. Bat aja siliang khamat. Aja unti lang kumba kalong magadai balong ke status quo. Hari ni kalian katungkang tunjang. Apa ke? Yung ina magana ka ding daway kana ka pagliman niyo ki ading bandaway kasi just there ka kasi yang dia state dengan parti badan jing dawa tong karo state ni wai dawa ngam keren ni kata ngakren ni kami kerja kumbakalong kumba kita ni ki ai menta ka status quo ka de bandon but kani status quo puti ro kalau mau itu kalau effective ka bangi la yaisha ni la terus ini keren kan no ban penhe no ya ka kasi ja india kota na margi la bon ka jai bunre jungi ka samtam population ibana ma start di Kambon gitu ni, ini keren ni kata. Untuk yang kata keren pak ya keren lah kawang pak dah ketu roster sistem kebalong. Mulai bal adon apa, nol adon anas de hading sudah. Kemudian mereka sarkar kabarem minister barem ya roster kumagalong. Kadang kajing bakal aja kini sarkar kebelah. Kini kalau roster kami na barem kami na kajing raja na high court. Nak ayu. Nomor 1 retrospectively ne prospectively kadai karai jo sarkar ka ko le Oh kadai sarkar bakal retrospectively wrong decision
but decision kepada Siliang. Lagi ngong ki minister kasih pemenjur ada ini ada Ngangaling na tapi gini, imday show belum kasih deh gini. Dalam hidang siapa ni ke title kasih kemudian pimpinan moral support haladik. Pimstan, syukam, mereka dono pimpinan kasih. Kau sisa, kau sisa kata. Hehehe.